prayer ni sagala abana hian kan thai kan get ho zo sang kha local community kai thak lo do le thiên ma kunin ni trong chayam hun rei tak to trong kha lo pa zo ta kha joint fellowship hi kan lo thi ra kan lo ha phler thi na voi ni hian takin lo pa lo tin na min mu ti ra wang hian in he na lom thu kan phila che voi ni kan u na za lo pa nang ba kan phaka kan choi moi na le lo pai mi nga wa kan kal ko na yan kan u na wing kara hian in rem na te in kum khat na te lung ruwa na te le kan in mangai na te na sa zo ka alo kum phe na tu ni la pa voi ni kan program man he nangin mal min som sakam che. Praises God today. We are so grateful to you for all the things you have done for us. As we depart from this place, may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with you now and evermore. Amen.